Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kumpulan Ionix ingin membentangkan projek kami secanggih ini yang berfungsi sebagai alam pengesanan udara. Jadi, saksikanlah projek kami. Jadi, mesti korang tertanya-tanya kan, apa tu Ionix? Ionix merupakan sistem amaran awal yang direka khas bagi mengesan pembakaran hutan dengan lebih pantas. Antara objektif utama inovasi ini termasuklah mengesan asap dan gas pembakaran hutan dengan lebih cepat dan tepat. Seterusnya, memberi amaran bunyi dan lampu serta-merta apabila ada bahaya. Akhir sekali, mencegah pembakaran hutan daripada menjadi lebih besar. Jadi, matlamat kami adalah untuk melindungi hutan dan keselamatan penduduk berhampiran. So now we moving on to how the Ionix works. Basically in Ionix we use a 6 components including Arduinos, LCD, display, LEDs, buzzer, servo motor, and the last one is MPS sources. So as you can see in our tab, we show you how the system operates. So when the air is clean, the green LEDs will stay on, the red LED will turn off, and the LCD display will show status good. But when the MQ smoke sensor detects smoke from a forest fire, it will become like the red LED lights up and the green LED lights off. At the same time, the buzzer sounds like alarm and the servo motor open the valve automatically to release a fire suppression gas like carbon dioxide to help to stop the fire. Once the smoke is clean, the air is clean, and the servo motor will close the valve automatically, and the red LEDs light off and the green LEDs light on. Dari segi kos pula, Ionix ni sangat murah dan mampu milik kerana menggunakan komponen yang mudah didapati. Ionix ni sesuai digunakan di pinggir hutan, taman negara, kawasan ladang dan kawasan rumah yang berdekatan dengan hutan. Impak projek ini, Ionix dapat menyelamatkan hutan dengan mengesan api dengan lebih awal supaya hutan tidak terbakar dengan teruk. Dan Ionix ni juga mampu menyelamatkan nyawa dengan memberi masa kepada penduduk untuk menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan harta benda. Hey, now I will explain to you guys about this product advantages. So Ionix offers many advantages, and one of them are Ionix provide fast and automated smoke detection which can instantly triggering an alarm to alert the humans to evacuate to another area. The second one is SDG number 11, sustainable communities. So Ionix can protect villages and homes near forest areas. Why I say this? Because it can detect fire detection from wildfire and open fire that anybody does. So lastly, number 3 is SDG number 15, live on land. So this product can save trees, animals and forest ecosystem. Why I say this? Because it can trigger an alarm and alert the government to act more fast to extinguish the fire. وبهذا أختم أرضنا هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو حماية البيئة والغابات بذكاء وسهولة وضبط النظام. أولاً يقوم محسس بكشف الدخان والغازات بشكل مباشر. ثانياً يساهم هذا النظام في حماية الطبيعة وتقليل الأضرار. وكما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه والعلم زينة العقول وخلاصة القول نحن نبتكر اليوم لننبي على أفضل.
Syukran lihusni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembincangan kami. Moga ia dapat menjadi inspirasi kepada kalian semua. Jadi, ingat Ionis, ingat tagline kami. Tagline kami apa? Smart Ionization for Intelligent Atmospheric Control. Control.